Dobro je. Ti si malo topla, ajde u rijeku, okupaj se pa se vrati. 10-0. Hrvatska dobiva. Jedan. Za? Hrvatsku normalno. Za Hrvatsku, dobro. Ne moraš me uopće pitat za koga. Dečki, šta vi kažete za današnju tekmu? Hrvatska izgubila. Ante Rebić, zašto nisi dao gol? Jer ovdje igra Hrvatska! Igra moja Hrvatska, kad se vidi, Ne daj nam se, ne daj svoje, nemoj tuđe prokleto je, na adresu sjetene, da ja volim me. U boj, za narod svoj! Gospodine tehničar, sve gotovo. Hvala. Odo kući uspavati malca. Šta radiš, Stjepane? Spremam, treba pijaču hladit. Bog svima! Eto nas, prva organizacija realnog događanja u Hrmoju. Hrvati se počeli skupljati. Imamo danas prvo događanje, gledamo tekmu Hrvatska-Engleska na Europskom prvenstvu. Lagano se spremamo, čekamo ljude, bit će nas 30-ak danas. Tak, družimo se. Hrvati u Irskoj kreću. Hrmoj se budi. Svi navijat za Hrvatsku danas. Mićo, koji rezultat očekuješ danas? 3-2 za Hrvatsku, ili 4-2. 3-2. Ja očekujem 1-0 na poluvremenu za Hrvatsku i završetak utakmice 2-1. Pravi kladionica, nema kaj. Golove zabijaju Perišić i Rebić. Ljudi, vidimo se uskoro, Hamelu preuzima Stipo. Ne znate ni sami kaj vas čeka. Molim? Za utakmicu, vaše prognoze. Hrvatska dobiva. Koliko, s kojim rezultatom? 2-0. 2-0. Koje prognoze? 4. 4-0 za Hrvatsku. Ko? Perišić. Daj. Koje prognoze? Isto 2-0. 2-0. What do you think about results? To be England aren't good at the moment. Yeah, so Croatia win. There's hope. There's hope. Yeah. Could be a draw. We hope Could so, be a yeah. draw. There's hope. Grand. Bok Lukas, Bok Klinci. Samo odite unutra. Koje su tvoje prognoze za danas? Odite unutra. Ko će pobijediti? Hrvatska. Hrvatska, pa da. Hrvatska igra. Tvoje prognoze, Pero? 2-0. 2-0. 10-0. Tvoje prognoze? Tereza? Tereza? 2:0. Vrati se na 2-0, to. Ajmo Mateo. Ajde, Mateo. Anđelko, tvoje? 0-1. 0-1. To je dobar rezultat, to je za Hrvatsku, znači. Anđelko, prognoza? 3-1. 3-1, to je to. Dobar dan, dobrodošli na gledanje utakmice Hrvatska-Engleska u Youth Centru u Fermoju, Republika Irska. Welcome to Fermoj. Da. Zamolio bih samo kratko vašu prognozu za danas. 2-1 za Hrvatsku. Marina? Pobjeda Hrvatske svakako. Naravno. Dobar dan, dobrodošli na gledanje utakmice Hrvatska-Engleska Europskog prvenstva 2021. 2-0 za Hrvatsku, mogu to reći ovo. Da, čekaj samo Anđelko, vrlo brzo. Dobro, možete. Hvala. Samo temperaturu. Dobro je. Nerf. I Dobro je. Svanje. Ne, meni smjeru. Čekaj, temperatura. Dobro je. Da ja vam izmjerim temperaturu pa da ne moram vas čekat. Samo vrlo brzo, molim vas. Dobro je. Ti si malo topla, ajde u rijeku, okupaj se pa se vrati. Ajmo sad svi! Jedan je Miholić Alev! Miholić Alev! Miholić Alev! Samo temperaturu, vrlo brzo. Broj telefona. Dolje. Moramo zapisati zbog evidencije. Malo si vruć, odi u rijeku, okupat se pa se vrati, daš?
Imaš visoku temperaturu, idi u rijeku, okupaj se, pa se vrati. Evo ide. Samo se otišao okupat. Šta mislite za rezultat? 2-1. Za? Hrvatsku Za normalno. Hrvatsku, dobro. Ne moraš me uopće pitat za koga. Jasno. Znači, Engleska, Hrvatska pobjeđuje, više od 11 kornera, Rebić daje gol. Sve si odigrao? That's it. Sreća, Vanja, jeste dobro. Recite nam samo ukratko za prognozu, što mislite ko će pobijediti danas i s kojim rezultatom? Ne znam. Ne biste željeli komentirati? Ne. A da je vam neko izmjerio temperaturu na ulazu? A? Da vam neko izmjerio temperaturu na ulazu? Je, dobro. Inače, kako se osjećate? Dobro, vi? Dobro je. Hvala Bogu. Idemo gledati. Gdje je supruga, gdje su djeca? Stižu? Dobro. Bilo gledati, 12 minuta je. Još se ništa značajno nije dogodilo. Smo dobili gol na početku prvog poluvremena, ali da. Bok! Vidiš? Sad sebe snimamo. Tu smo mi. Baš. Pero i pero. Samo pero sa vetlo. Samo pazi da ne odletiš nekak. Ej, Tereza, kaj već ideš? Vidim, privila si metru pa sam početi. Evo jedan primjer kako treba izgledat poštena žena. Čestitamo, Anđelko. A ovako kako ne treba Coca-Colu nositi. Kad te vidim ja srce mi gori. Srce mi gori. Ono vatreno uvijek pamtilo, neka se bori. Za tebe gori. Čekaju se gore i tvoje plavo More, Hrvatska, kad te vidim ja. Sad će malo Miću nanerirat kad mu ostavim kameru ovdje, samo da... Ne tu blizu rijeke! Kad veli. Bolje ovdje gore da je stavim, vidiš? Ma ne ide to negdje. Šta ti uči već? Bitadiko. Yes, it's fresh. Amacio more moje. Čekaj, profila sam. U širinu da. Se mata zrezao? Sve od utera u svijetu. Veli Mario da se mata zreza. Hard life in Ireland. Hard Isto me. Nano, tebe nije bilo cijelu tekmu, daj da se malo snimimo. Ja se ispričavam, ja sam bili Hrvati isto. Jako je vruće. Kak je Hrvatska odigrala? A nažalost izgubili smo 1-0 pogreškom Guardiola i Brozovića. Ima Livaković to, ali nije uspio. Alene, Miholić, sad si ti na redu. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori.
ono vatreno uvijek pamtilo, neka se bori, za tebe gori. Ne čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Moj Zagoro je pali si, Slavonijo zlatna ti si. Gospodine Talapka, očekivali ste Antu Rebića u punom sjaju i da će on zabiti jedan od zgoditaka danas, međutim nije. Ja sam debelo razočaran u ovome, zato što nije bilo 11 kornera, Rebić nije dao gol. I don't care, ono, what the fuck? Razumijem vašu... Hoću da dajem golove. A recite mi još nešto, šta mislite o igri Ante Rebića? Ante Rebić, zašto nisi dao gol? Samo je jedno u mom Životu vrijedno da pustim suzu soka jer tebe volim ja. Život mi dala, baš samo da je znala da nikad neće prestat sa mojih usana. Ne daj nam se, ne daj svoje, nemoj tuđe, prokleto je. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi, za te život dati. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi, za te život dati. Uboj, uboj, za narod svoj, uboj, za narod svoj. A baš sam mislio da napravim jedan videoklip, kratki, da se pokaže kak se tu toče pive. Ladi pive. Kak se lade pive, daj ruku. Ajmo Kumići, samo jako, glodaj samo. Nema labavo, ajmo Kumić, dođi. Ajmo. Gol. Evo ga ide Pickford. Ovo je Sterlić. Bravo. Jak si kod ovaj go vida u obrani, Evo ga Kumić. Moja Hrvatska, na adresu sjetene, da ja volim te, igrajte za nju, našu voljenu, nek jače kuca to, srce vatreno. Dečki, šta vi kažete za današnju tekmu? Ha? Hrvatska je izgubila. Hrvatska je izgubila, ali dobro, pobjedit ćemo sljedeći put, može? Može. Pa tako je. Bježite ljudi, bježite iz grada, stiže ekipa pijana. Bježite ljudi, dok postoji nada, jer ovdje igra Hrvatska! Ale, 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 Utakmica je bila ovako, prvo poluvrijeme smo bili malo loši, a drugo smo popustili. S poštovanjem gospodo do sljedećeg petka, do slušanja u 5 sati. a do tad, uboj, za narod svoj! Bye bye!